boade akoma awurade no mo de o ma boade akoma awurade hana de wa anko hana anko bi okachire ni kunu se ti abofra na twanifo abofra na twanifo sana mede nako na wakopia awurade anim no kopia awurade anim na watena ho no ntena ho da because nim se wa hye awurade bo on fa niema yes on nkura so da mu no ntena awurade anim na nkwa na nyina nti bo hye hana hye na me yenye odifo eye Samuel nam ne so mo ko star David ngo regeneration ni se de sitie nti bo hye de we don't joke with it untimi a enhye azani bo hye bo no ni so no te se wudini otimu abra bo ka akire na ya serious obi sister wa abrochi wo de meba be fa unti akura ne hunu so wo su aduma wo hunu se sabi wo ko school wo eheritinze ni sister say e dance boa wo se dua no asaba se mu aye den wo ho na yale bi aba na se yezi no de senti enti aba ma bi abra bo abo se so su awi num nya no asa wa trase ase ne mere mo wo hunu ope bibi ye da bi obi wo bo hye de dan ya emani patrim ye ne de emani pa ahotoso to wo se ni amekoye kura asem koye na ko fa piraba e ko fa wuo ba sasa abo hye na yira nti wo trase atwere sa abo hye ne bebam because ne papa say ni nua say ni sister say die ye ne sa na duru mfie bia wo sa asa abrabo na kachi ama no na tru ne nsawe na tru ne wi ne wo be no aye jonki eti obi otu a wotie bia wuntimi a enhye especially yi ase na sa de ne kosopa obi papa wu ankodifo bia ba obabua no wo se busuafo abegina se ye be hew ampa ne so ne frabroche ne wo fa no nti onya ka ne nipa ni mo ne so okohwe no ampa ne obi agya ne we obi ayi nani okotra broche wi ana from otiti nipa no mi wanka nipa ne benya moa ajabi we ajabi tia sankwasi akasa no na wo bresa bi wanka papa damfo bi ba obetuma ko hwewo no ma jibo hye na mo mo ombe wi no hwe mba no ma yiwama ebi na nanado danko akufo ado aye our president I'm pleading this morning say on first can nkoto ba bieda no nyini botom sika manenka no ese ka no a enum na nhirawo eno na be so osoro ani ezo so wontie ne obi eka no ne say sika na be ya Ghana fotiri so ayebo ye ni so ayesu bra yesi ye namu ekoma yesi ye de ni nyina case ni gu ne so eye urade asem nyame asemu edom na nimra na ho so na nyame atuma mana be di hene na no ohwehwe ni bia ye wo so ye ma urade no won fi ni mfifire mu won fi ne bide mu no fa nhye urade ye ni monyam dan so de o man ni sika be ye trust me asofo ni ntimi nka no kan na ye me ya no nipa na domo type mu se mo ya asofo a mo ben no mu ntimi nsechire ne nka nche ne se ade na nya yize se nyame afro se ni difo no afro bi se mampanyini no de obata wo ntimi nka no kwa nche na wo tete difo no na ni nyom ka cha yemfo David ya boy jamai no difo akwa se chire na ka je na na de a wo ye wo bufo na duru soro na wo David ahini no Ghana wa hunu bi esu no munya kokoduro ye Pemuka asem no Jiramu ebre ye ene die ene bra enyemu yiaten kanimu tufo abojochire ene nchechire nyina mu ebre bi beba ontie enchechire papa onipa ntie enchechire papa bi mu 2 Timothy 4:2 eti ebre wei si ebedi watam si eni watam se president be so awoso so be mi ati watum Kristo se menhwe ho ebra ye ene bra enyemu sechiri nipa ne ka kire no pamu na ka na ya no ho djuma na yesori ano pa ye nya ye kan nti so obi nche ya de so obi be chi ade we don't care ebra yem bra enyemu kosoka ebra bi ba nipa ntie biem ti nana awo akonya no ka bibi tro mo ewurade no a enim ni obeyo president ye dododo we love you so much and it will be very painful to Ghanaians say bra wa bebre nyina achi na awurade de sa ade we won tansa be so ye wo so na awurade asotwe ano o hyeche ade bi awiase di me mpesa awurade asotwe beba me president so da tina me bon kokko ne se ba bi omu yi sika ni free no mo nsa amana bonti me declare se ye de akoto afemia na na do dan kwaku fuare se se me fifirem wa ho pesa oboa me so boa ma me nya ne am ka kire awurade no eno obi anim se ye nhira so oboa ma awurade adwuma akoso aye be boa na pasa musisika ni wa ntim di ye levi atoye so na mtimi nya sika ko yese dia modi kan kura boy kro no first car levi de bishop ehyamba uza de no ma ya na se nyame kro mabu no nyame se bo nipa se misu ni meseso
ana say nyame ya no ahye ne bo because so da no wi aye nipa na ekowuram edi ye nyame ya no ahye ye bo wo ahye ye bo na wo gi ade ekura yen ya sa de ya ade ama yen ya unse rob Peter to pay Paul and God will never be happy. Trust me, he will never be happy. So be treating nipa bad no praise no oso bi kaso odonyankopon aso bi kase next odonyankopon no otani no say ni kuro tani nia na oyo trofo be dey na odonyankopon ono do awurade a wonfa wani hunu no na wunu ada bia da hunu no 1 John 4:20 ebe dey no watuma makoma de Ghana fo watu petrol udi ye ile viaba na nyame amfo ani hunu so de Ghana fo sika likosi dan ama ebe dey we talk. You see? You be kasa. You kasa so awurade betie. The sebe ye nko fensu aso bi amre papa ya brabo. No de asumdie be di ni president akwa awie ye. President fo be bra ba won kronko ni amaman so omo twempna. Adanwo anim gwase ama. Barana de se ye nokuro mpo se nya nokuro anim gwase ba. Se wo hye nyame bo na ye ne apa. Onim ne ye obi a sabita fata de ekura kura munye duma nipa ne kentene But we all know that ye nya akonya we amenka enam se nya turu kura na o kwa nya mfa so prim obi akoma ama sabe wa ye ne oyeye no duan we ya ode ne se ade ne nguase ne keka wo de look at na na do amamu wo start time wo she urade bo na urade man ne kwan se de na akono efe but Christo read first time ni mo hunu se wanya hwe ama no look at the end time no si ne nipa ka fa ho yen sha urade bo mfa ni aguro edi papa etie mi a wontie no wontie ne ye I love him as my niece so he has to go back and do what he said for God to be happy. No amusunya happy in life. I'm telling him the gospel truth. Maybe the Christian council will not tell him. We are going to come from the Biana Tree. The Christian council will not tell him, but me as his uncle, I will tell him. There is only all cars and pass your muso. The tree more ya monte. Do you say more no matter? Media Messano. More nyama urade abufuo mesuya no so na no wo fa bi mekame a Christian abufuo e very 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 dangerous. Media nyama ka atenka fashion ni pabo de fail no ya urade Oshawa na we this some of us we still owe God, so if you think you also owe God like I do, just make sure that you go and repay. Why? I say empty on Fogosiano. Over no chia when you can't say you do not qualify for it again. Yes. Say empty almost you do not qualify for is I move beyond qualify already. All right, let me tell you and say structures are building a was land sooner. And 24 48 hours. And that's what you see 48 hours. Straight away. And the demolition What does it mean? Oh, see, what do I say? Oh, one no Musa Duka, never would you go assassin so. Who be shame man about one to from Ba or Nunyamo. And not to Okasa Alman with Banoon, Zero Flyat Dunia. And to who I say, oh, bet if we are here. That's fine. How long have you been staying here? Almost about 6 years. So who I say we are Nipa, we are a pimney, 9 months, Emma Akola 8 million. That's what because you was in a new Pola any at the phone I was. Okay, because of Adia people was a motion and motion and train Akukonu, and the Akukon and train when they show me, and then Nipa show me. And the 4 and I Nipa, and I upon cheap. Maybe some say almost say upon chin and cheer, and almost has it. I'm not research, and the extra upon chin and cheer for almost has it. And yes, we are upon chin and I or Nippon. May don't Nippon, Nippon. They should send my message to the president and tell him where are we going. He is having good news to us. We are listening to him. They give us 48 hours. We also give him 48 hours to listen to him. More than 10 years. Haven't you found out whether this place is rightly to be bought or not? Oh, as for that one there, we didn't find out because we are going to court and the case is in court. With who? With research and the chiefs. The case is in court.
This place, for your notice, was bought by government. They should send message to the president and tell him where are we going. He is having good news to us. Aba, over to you. Diane, Radina Kupon Shamranti. Na yentu omofo nso kakra. Uti kurumwa sabeta frache. Yesi aduane a wa metro maame no papa buchi as na ya chiwade. Sir. Mpanyisi kuntunu hwan a ekoni nchi. Onipa bia no wo mfra busu. Ndi se watu kwa bobi man so. Na usika ndu so betima to protest fie. Na ntimi han dan so a sisu ha ho. Sa akọ back fie. Eden ya kuchira benya baabi ada. Na aboa ho na ho ye de ne kakra. Wasa aba abepe baabi abosesen. Na de otu kwa beduru baabi a New Zealand bi da wa na mo ama start na mo tena so na okotena so sa sabita frache assembly ma kwaje kakra tafra and just all the assassin na ma wo se ni wura ba wo beje so man na pa ye bibia ye beje sa tie bese sa ne man nyina ya ye nim ya mfia nkotum na letter mema nipa na sabi wo di anim na apanyin as president ni me ye nipa boni ni sa go bi land ye twa to for bibi sa edu ko tran na bre biba yes ye hia de ne ye beje na wo chenchima that's why me nipa ye nipa boni ayeze obi asifie no hu ni se wonya nkompiti no obi nya ba bi na no se kodo peprem afa be ba se wo ba beje dan no ayete za se ko han dan ma no aso aye nipa boni se ma bi ma ada ase wutu na ase nsemunu no wadie no mi wan so mfaade ne nche no wo di ase die be se niema bi wo so ye nipa ntia ase na Ghana mamu onya fe kakra ni enya ase sabita frache ye tra ye tri so wie na nipa ni hia na ade a eno ho ase kire ye nsantam sika bi mfiri ba bi emfa mesovu nipa bi ha omo no Diana me ka champion for so. Enkanta free yo mo de too much. Enkanta free. Okay. Keni pay ba ye no aka say ha. Da chi bia na ban say ye de be ye train kwan. Da chi bia ban say ye de be ye school. Enti ani wo bia. But ye nya nya ye mutimi tena ho. Time dure ebetumo. Enyi nipa ne hwe. Already to so nsan na tena ho. Anya wo to kra ne ba be yiro. Wodi asem na se. Nsane nipa ohu nyansa. Enhyane wo nipa ohu nyansa. Na wonyantiase. Na wonyantiase enso. Na ye nkwadua. Ye nkwadua. Ma wona wo so ni. Emma wona wo so mu. Na nhyirane de okura mu. Enhyirane nipa wo kura mu. Proverbs 3:13. Wo ye nhyira so nim nyansa. Wonyantiase. Na wonyantiase ye ka nyansa wonim ho. Okay. Se wonyantiase ye nka wonyansa ho a mi so ye no me. But ye mu bebre na makontumo se nyansa ye nim. Mo akotro ne age ne kakra. Sa kakra ye age ne betuma to prot wo ni kurom. Onfa ngoto bi na nko mosese ntra. Ne age later ye tu na no wo su. Ayambani fori nyanka ntamfreza ne ameka ye no. Na Ghana timamufo so mo ye so mra mfaso kakra. Onso mo to ye se honye mo de aye dia from sem. Resa aban na mo 20 48 hours means 2 days. 48 hours no bishop ma anso. Eno mu jiri gu no. 48 hours. 2 days. But I believe say 2 days. And so atimota follows. E wo bi we mu. Yeah. Se wato. Yeah. Ono de ye man 48 hours. Gade ayo man de artist obi ato. So oto man wan de nke pia bond masa. Amman 40 obi asise. Yeah. E yo man de a o man ye di no kresa na ye be no. Na afi wa akọ pe be agi iska no. But wa be mu oto ye dozo mato mum. E wo court ye ka ye de ni se ya na ye wura fi na abusua na fa. Na yetimamufo de onse de mra mo mo se 48 hours. Mi se ye mpanimfo ni binyame betu o mo kasa de o munyumate. O mo bra so aba de o mbetwa. O ma bra bo mbebo ni wiase so aba ye bre no o mbetwa. Memi abotre. Obi ato aba ma panyini bia akonya MP, panyini bia akonya minister. Oni ba bi te ba bi onya kwotena ya man 48 hours which is 2 days. Yen so mo ye japade ya atibota policy yen ton. Obi wu ye ne fra ne wiri mu eno de yentim ma 22 days and 48 days. Asa no court. Na na we de mfa court. Ni en kan wi ansa no ma betu won. Ada na no de mu mfa court mi en kan wi. Omu nyina esu ante no mka. Omu za asem no court aye di. Di court ma oda ada na mu gina mutumi so. Ko omu yatimamufo, omu ni abam. Na so omu na ma mo ba abam. Ti mu ntiti ene ha na be kwa ba betre na so. What you say? Ade. Oh. Global yatima say, why yatima ni bia wa aboa. Ade. Is all to Ghana no ani begia. 1 tell your lawyer, 2 your doctor, 3 your hene, 4 your sofo,
5 for ya abenjuma you. Why? Is it because they are the people that have the money? Yes. And you be nyauto. And you be sisi na de kokot you be dini pepe said yet. Na be yet mamni. Na sabi wa dwuma nsa ni soro. Be benefit aban o ka bi ewo mu a. Wo de wotimu kwa wo. Ye mfa wo nya sabi ebini ene ye do ayeta. Wo tura kura ye nkan. Ye mfa nya bini ye do ayeta. Na ye ni bibia ye de damasi o. Ye ni bibia ye de damasi o. Eka ye no mi. Ya nyina ye bebo mutiri so. Wo ye bebo mutiri so. Aka ye ni bibia ye de damasi o. Ye de damasi o. Eka ye no mi. Ya nyina ye bedumi mu. Nipa bebre wo ho a menya wo ho asem aka. Bebre wo ho a ye nya wo asem anka. Na afensu mi dinisu o ka biem se. Na afensu mi dinisu na aka biem se. Wo ye Kristo asenua no ho atamfo. Omo ye Kristo asenua no ho atamfo. Wona wona wiye ye ne wo seye. Omo de omo wiye ye ne wo seye. Na wo mu nyame ne omo yefunu. Na omo nyame nso ye omo yefunu. Na wo mani mo nyame ne wo na niwuo mu. Wona ni mo nyam ne wo na niwuo. Na asase so ne wo ma ho no wo dwene. Na saafo yi di asase so niema ho eno mo dwene. Philippians chapter 3 verses 18. Kenkan biem na ede. O se ne nipa bebre wo ho a. Nipa bebre wo a. Menya wo ho asem nka. Menya wo ho asem anka. Na afensu mi dinisu o ka biem se. Na afensu Ghana fu osu ne dinisu o ka biem se. Wo ye Kristo asenua no ho atamfo. Sankofo bi wo ho mo ye Kristo asenua no ho atamfo. Na wonna wona wiye ye ne wo seye. Sankofo de o ma wiye ye ye o seye. Na wona nyame ne wo yefunu. Na mo nyame ye o mo yefunu. Na wona ni mo nyamu. Ene wona ni nyamu ye ni wo. Na asase so ne oma ho na wo. Asase so ne ma ho. Eno mo dwene. Like material thing. Yes. Omo de no e de chewo. Ombe kwaso ayesa. Kristo si omo ni mo nyame ye ni wo. Da bia bonzi ye bo sebe MPB din ye bo president for yi din na ubonze ye ni wo ye bo ye no. Ani wo no mu no mo je omo ni mo nyam. Ye show omo ni mo nyam ye ni wo ye kansem fo kire omo a na otimi se omo ni mo nyam asole. Kristo si no na ye omo ni mo nyam. Wuti asem na se tie ni bibia ka kire ho omo ya atamfo wo Kristo na senua no ho ni wo wu ye ho omo kiri se nipa be fantoma pe fratima ni be ye okay they don't like it na emo mo ye funu ana da wo dwene ho ye ni bibia ye ka kire ho Eka ye no mi ya. me dia men tonyo eka me ni suo ni me no mi na me di ja wo sa amen abutra dia ye amen. All right, story about to Jack and I said Tornado and if you are trusting Jack, almost and Kodaye. I bet to just say diamond appear or also so as sorry at to be party more than Eddie and Ma in your bema Tornado. Let's watch the video and come. Hey, disappointed Bobrisky, aka Abrabo PT means this is a Mekuma Topa. I'm Madani Quadum too. On page maybe in your own. There is Srecran say Encroft. O says so. O can the sound the gender or say I am gender. But as a member, a business near the yen tagio. But as a my one near Tagi Quadum, Tona one more brand said, Jesse Clouds. Don't make you try and throw Jesse Clouds. Hey, disappointed Bobrisky. Last week Saturday, one who classmate Bobrisky on Nigeria. But what was about me swallow? The men you groom her. What they will come as if they were doing Guasi. When another in Guasa was handed. You will see a green glass or dentist. Why? Not choosing. Would see a no see a green glass, see a sister to be brave. Who the bomb didn't cry out very well. Was see that my boy is not my bob brat sister. Diamond appear. Akpe. Ghana at 60. Yedete. Yumbo totungo. Hey, Florence Oko. Florence Oko. Hey. Diamond appear nanka ya wo hospital ka nanka ba misa nanka wonnia
nkrofo ebedi so obadi on pebone na oni musu a wo ye na oni made a wo Florence Oko that's it obetre e wo wiase munti iti na wo ni ne wo se omo wo no omo do to eni e chiche wa no e de do kwato bola so Diamond Abia me fe obadi enim dia wo betumi aye nti na wo ni ene wo se omo wo no ya do share black polythene bag mo say ene e chiche wa no e de do kwato bola so ene ma me papa no mo water ma comti 9 no tema no omo be fa adopt wo I have nothing against obi aye adopt you know because we are so insensitive enyepe so sometimes yiti yobototo ngo uni asibolanga mama adoption ayet fine inti enyame akono me say I got nothing against adopted children SOS save our soul David but uni asibolanga mama adoption ayet fine because one asibolanga go fa kola or adopting na also na own to be son and na wankata woka anka ba mi say nanka wonnia nkofo ebedi asemo bishop oh tornado bishop mi jama we nyina kusi he we nyina kwasi hwan we nyina mfaso be ne ba we nyina na mu nyam hye ene de if Facebook no ka de na omo betimi aye de aboy about all these things we hwe no the bia obi no bi ko social media the bia obi no bi ko social media ade a omo ko sabita frache enye nyame asem ho no omo ko enye business bi ni yanko ho enye asase bi ni yanko ho yenya ye nipa ne ho no ye ho ani bre nyansa be pa ne wade wi mo oba besie pia ne kasa nkyere se wo ye oba be ma pia ne kasa nkyere se wo yitire Bible so me nya se be ma yi woni abusua ni ti awani mo nyam eye wo yire oba ba wo ma ni mo nyam ne nnadi be ma ba wo nkyere se wo ye abusua ti be ma kasa basa sabita fracha nkwase aso no asole no wokọ oba ba no akasa mfrani ma kwa so no asole no wokọ ayire no momre mo ho ase ahobrase ye ma de emma mema samu ye ma awurade se okunu efri se mema aye oyiri aye emma muti se de Kristo nso ya safo se de Kristo so ye oman ni nyina no okunu mo no mo yire no okunu no mo so mo no ma no se de Kristo nso do asafo emma sa na Kristo do asafo no Ephesians 5:22 ado obi asa akase ya mo keken sabita frache ebetadi ede na ekoso ede na munya ubehu oba ni monyamfo pa obi na no kasa no se na ni munyanyam no se oba wo ye kurase ni to lower levels ah se oba yi sebe wo mu ne ho firi ne tebia ne na ho nim nyina mu obi wo hu ne picture ubu ne pa o expect so ntimi men wi aseda obi na no na adro na mo se ni nipadua na nya fe ayonim so wopon ahofe kura wo bia no so wanum kasati ma etekọ wo nipa ni so yo baby wa ne ho fe pa ba be ma hu no ma ne ho nsole da dida bia na ho fe nyina achi no ne kunu fa na achi won ti ase because ne kasa dum be ma ne be ma ejojo no edu ontimi hu no ma ne ho nsole dida bia am ka che me ma se no baby abe hu na tade e hye ne ndi obajeje ne ho asa ne ho ofe ma ne nkasa ansa no watima kasa ababa ne ho ofe ama pio kasa yi oba fiasas nega ye na me hu no born to my white na re ne skin won to am se gay hu ofo then se ne kasa ye mu ni ntira papa wo se ne kasa ni nie ni munyam se obie na no kasa sabita frache enimpuntuo bia ne kasa ntimi masa bia re chichira mafie
ne kasa ntimi ntwi sika ma ne kasa ntimi ma animonyam ntena kasa ntimi ma munye says that she's rich. Aziska ni ska ya kaska ni anim ska ni you saw one rich the richest young gang aya onim ska ni obi osura gade no wa asundiem oye ska ni oye odefo ye wona ma bibia nhye da nya ho tow utimi du kra kono de hu atade na yo fa atimi to oye odefo ne da wa kansu bam no na chese oye ska ni bi o ha o se da mu bam o de kun yale the mafia gang they're talking about the mafia ma ya nwene ya ho dan yan ma nwene ya ho mafia gang sa sebita frate obi entwa tikiti ontimi du kan ha sebejo da mo mfa futuo na beboa wo mo a New York ho adanse ho no men ni wo yonko ho adanse mfa wa no na ada men fa wa no na ada men kase sade wo ye me no sa na men so meye no ametua de wo ye ametua ne ma wo ye me nso ka Bible say men yesa Proverbs 24:28 Proverbs the diamond say tornado ehunu nyansa enti wonso unnim nyansa so de wa wo kasa oyo dodontwie ye kwado ntoi na nim so wote saa na asoso ne so a Bible ne se emu akwasea ewo na jimisem no wanye se wo no bua okwasea na jimisem no wanye na nisu nyansafo Proverbs 26:45 but Bishop sometimes any people was one buan so enye you ye obi wa ne dimina no o ka asem se dia ye mfi no go man no kura nye ni ani obi wo so obebua no mo hunu no kura ewom tornado ma mintu ne fo dama wutimi ye ma sa no wagimi kakra o like seriously yes but they attack him ewo ho die wonyansasam kam ye hunu so ye bema e de kire wo ba bema wano o ye pi no ya na mpanyimfo classify wo se wo ye jimi kakra se wo ye kwadonto kakra se wo ye oba bema kakra bi ya no mu wade bi o mo de fresh ankofo no that's o ka se emu ya enya ya sa na tie bema o ye no se mala se di atam timi bone se hehe ni ye wo kura se ne ye ka am se wo ye ojofoi se o mu yisu sa atam se sa bema no wo ye ojofoi wo ye ofofuro joyi wo mu ojofoi wo ye ofofuro jobi what you some was at yes some was at time some the mouth I don't know you be mama that be obaye no se bema yes owo to abontipum omuka bibi akoko nyini oba tan a oye ho akoko mu wo sa eno nso de wo ho ye de mo oba what you say aha bema de na me ka kire no onya isa esuban no sede nyame ye nipa no be ma ye dan anka nyame ma wadwena de buru oba de so ti no oba pagya de ba na de wadwena chance onim ne awoye but to come out be more bad times to ne ho amasabe enye mesre no all right onya na mu ha tornado enye maka o masema mabre nti ba wansa me relax na e kan ya me About to just say SHS a school for me ma yakochi womo se womo no se bi so se bi enya do womo she su upon them na wono mo emi a wono mo e ma mi ye hwe bi na e ma hey I didn't win this time, but don't know what I'm supposed to the bell for self system. I'm over there. I check. Hey, I didn't win this time, but don't know what I'm supposed the bell for self system. Be a lesbian. So you are, no. Bishop, do you think that these students are just playing? I am reading Bishop.
Satan nhyira wo. Satan fa na gapade nya wo. Oh, like seriously. Satan hwe omu school kom ne omu adesua mu. So where bro? Satan lead omu abrabom. Ade bia am do omu sabesom no Satan take place. Onfo madamfo. Satan wale won. Satan tomo omu ni na Satan che omu ma. Satan fo omu ntu kwan. Omu naye mu no. Omu so da ya omu hunu Satan. I didn't play. Media me mfa ho because you more practice no eye Satan na adwuma ni bia enye nyame adwuma. So otia ofedifo. So wotia ofedifo atete kwafo hunu nyansa. Na nyansafo ye die. Na nyansafo ye die mu. Ene enye nimdie. Proverbs 21. Eti wo mu ye ofedifo se ya agro no mu dia me tia won na ntete kwafo na yesa abra no o masua nyansa. Ade na akura wusi suo no upe bibia practice ya agro wan fa Bible empirije. Are na wan go fa ne ya kire mo no amekire unuanu mo mugina wo se ya free time ayensu ade. Are na wan fa ndi school ho dance e no so ho. Are na wan fa nkan nsem. Are na wan fa nkan pom. Are na wan nye video a wo site bibia mo man no. Na video we na timi ye. Video na ye ne ye Satan adwuma ho practicals na mo ye. So it is obi ka lesbian wa kire. Eti wo se Satan e boa mo. Why don't you pray, sir? Probably even if they are doing leg spin or I don't have time. I don't have time. Talk about the fact I don't have time. I will say, Unipa ne ya kachire no. Penipa ka wono mo nkanchire no. Kwa asafuna nim no mo nkanchire no. Afe wanti abuni se wo ye de ayi. Bosumsumni so de bosumsum so akatua na aye de. E na master teacher mo mi firi tofu wa aye ne. Ye o se obonefo se. Onipa bia wo se bonefo se. Wotene no. Amai bedome. Na amai be chiru. Nti me yo amai 4:24. Men train se be ye mechiri me wo bia wodi nsemu no. What I'm telling these children say, Satan shira won. Satan tre wona hiem. Wona difi no won fi bamom ni Satan nante. The Satan ma promotion for me de mom ko mo bo adwuma hye na nimunyam. Satan no mo ba. Satan mfa wo madwuma. Satan fo mu ntukwan. Omunyali Satan suo. Omu ni Satan aduane. Omu mfa Satan adamfo. Omu ni Satan monkomo. Se ko mu kondo so mbeye sasini bia. Satan che omu be mo be fa wo. Greetings to offer Lumba. Amen. Greetings to offer Lumba. Offer, please. The students of today are so evil. This is serious. When they are evil, I have to bless them in evil name. I can't use God's name to bless them. Meanwhile, they are working for evil or Satan. Why always Ghanaian uses media to fight against themselves? The white person who brings media also used for business and advertisement. I have this one that says, Offer, I love your music, pa. Offer Lumba, you're looking good. Great. Anyway, greetings, my baby. I am Hajia from Obuasi. Can you please wish my son Emmanuel Sian Richard of Adansi Akufum a happy birthday for me? Happy birthday to you, my darling. If he says that he is at Adansi Amanchim, this is from Efia Movies that say, good morning. I am Hajia from Obuasi. Can one say Hajia from Obuasi? Can you please wish my son Emmanuel Sian? I think it came twice. Yeah. This one says that if you have greetings to Lady Diane and your entourage, I'm Hajia from Obuasi. Can you please wish my son Emmanuel Sian Ranky and a happy birthday for me? That's what the above was asking. If you came back to that, I am Hajia from Obuasi. I will skip it. If you say greetings to Diane and your crew, okay. Greetings to Bishop. Great. Messages no adults and sign up maybe in the lines no at sumono ma memra WhatsApp sisona
may share a couple of messages at Yenya Ewaha. I have this one that says that good morning, thank you so much. Simple as that. Okay, also good morning, thank you for watching us too. 1 2 1 2. Okay, I have to skip it and come here. All right. Okay. There's one here that is audio that I cannot really play. Hello, Akosia Dakwa. You look good, yeah. May God bless you and your panels for the good work that you are doing. You are too much. Lumba, dear. I really love him too much. Wisdom pioneer. God bless you. Next time for Udin Fakaho na Yehu Nipa Woye. You are carrying your son. I was trying to retrieve the the DPNC who you are. This one says that hey Ghana, good morning. This is Nana Adams from Brekum. Of a near of a wajo sir. No. Of a no. Okay. This one also says that good morning to you all viewers of Koowaa of a Lumba. You are great from Kwabena Ura New Abiren. This is an audio, so I have to skip it to the next one. This one also says that good morning to you too. Please, this okay. Babylon is not so Mombrana Yonko. Okay, so we're live on your TV, Koowaa TV, Facebook Koowaa TV, GH. We're live on your TV. Some dark TV. Wait to me. Some of them are unreadable. Yeah, some of them are very unreadable. Monfa and Chemme. Greetings, my lady. I'm Hajia. Your message came here again. It's what balancing now. Oh, WhatsApp, Facebook Live. I'll be brave. So, my skip here, my one for Chemme. That's what I have to do. Good morning. I have a see to me. I don't know. Me no kasa sisi abema bi atwa kwan saa to mani di to credit ni o fi no we sa fine sha o sa okay SS ni ba o fefi anu ni sha SS ni ba o fefi anu ni sha good morning ha da yan SS ni ba o fefi anu e de na jesu o sha wo fefe kama a wo benya ba ma ni monyamfo bia mo ne watena abo ho ka na hye wani monyam sebita frati adane wo fie no wodi ugimi ama yonko ba de ne se proye efefe wa no o kra ni age o miamia no fo abrane de obi amia e tena na ate aguna ne de ho de me yan say we classroom pass na mo say video you don't respect I don't know because this shouldn't be na agora nka mu di agoro wo video sare be to mani initially na I thought said they were playing but now o share and now we say o mu di agoro hello good morning. Yes, my dear uncle. Nami Adom. Look like I know the boy come up. Yes, I will be you said your kind, you have one person who decide to send them that I come. Now, could see you, and I'm alive, and you just let us. In Jaman, Hello. Well, but it's not to you, you can't bet it. Welcome in. If everything you wasn't the time to Junior,
ya tuma ko dia ibi na ni je sana tuna na ko pe no sai ba ba ya dia ni ya ko ko bere ga ko ya dom ba ko ni ya no Nana. Nade. Ebi mo wa tun ko kwa ni ku me ba mo wa tsema kan na ni ni so fo so. Daniel Kabe de. Mo ya tebe de afro ni ku. But I papa. Ma ya ja to ni ya de tena. Na ni no ya se ko ba ke to. Ebi e ti e de. Zani manina si That's your offer. Nyamisha, son of his friend. I have 16 more minutes to go. Hello, good morning. Hello. Want me engineer so. Okay. Hello, good morning. hello ayo Hello, Uncle Shan, what okay? ya de mo la dawe Ya da nyamla se, nyamla do mo lo pale yedio. Baba be she, mfanche. Technical mamo, be guys re. Amen. Bye, Uncle. You can also be part of the phone in na and right in soon and yes and pizza into my lines no I check account more for you be so technical follow any outbreak. Hello, good morning. Middle killer. Hello, Adriana name. Adriana ba into da de din ta mi ya okay. wala I can't see. Then about Kafra, Opa, sign free, Bium say, a toma na yafao. I don't know if. Okay, hello, good morning. good morning. Hi, sweetie, partial into. Another one, other device. And then the Uncle Garba Mantini, fashion me. Yeah, that's it, into Uncle. Yeah. Nabi Ishaus. Obey. Obi ma me nso no mu ye ne ya no obi nso se eno akoya ma me to an yam shia be no Say ohwe de ne be yi ya asenti me pa me be abdu akosu ye de wo ye oba be to ma me wo fi oba be to no. Hello, good morning. I think say lines no agia me ti no monfa enche I think of ayem pon dan ya na ahomete o ahomete wo be wo ba pa de na ko secondary school
enim se wo koda achi obaye ewura babi ika se wa wo ba hwe ne nan bi esi from na hwe ne nipa dua na se me ba we pa de da achi yes e ma me na to MP minister bi de na to D4 kase bi doctor bi na hwe ne awoye kura hu ye me fe pa na me de ho ya wa to me do mo ze kura no wo fe we o mu wuro mo free uniform no abo ne gina boke ka bobo anu a unzo ba na e ba amu jimi mu sei sem wo fa se for mu nyai sa eza panyini me de no me ne ya wo sa na ma do so bi gwa na mfiri me yam ade a me ka kire mu nyina nya me yam aba ha me se wo be wo fa se no wo bo ne brasi na me so mo ni mro mo kana a ginger or yes sana ya because obia person o bakasa bonsam no yes ha dum bezo no betna ba ye ni nya me pe na ya me no watna ewrade nshiro mo na ya funu a ewo sa ama no so mesre obatan nsunum omfa nche ano pa bia me nsam na wo na omfa nche no ntia nkura no omma wo moni nko omma ne ho ebetimi aboa dan kofo bebre wo ba they don't make their children like their friends nti omu jimi ane okura ni ninkomo onene monkomo ohunu ne ha no ne ne ha no bozo onyade ne kwotu school na kwotu ba waba ne na mo ba bi time so nti omu monitor obi maame kura yusu 3310 yibi onko WhatsApp no ohunu hwe na nkura de ada ne ji mesre unya wo baba wi ase ne awrade de agya ono no se ne ho ofesu ogu ade so mu ade fa ne ye wadamfo traso ne bedi nkomo e ba sa wonyini se de na adwene wo fie abofra ne kwan a wo mfa so abofra ne kwan a wo mfa so se wonyina sa abofra we nyina on free sa kwan no 22:6 yes Proverbs 22:6 it is abofra no de ne bobra na hyase ese o kire ne kwan a wo mfa so definitely wonyina e kwan a wo kire no so ano bekoso anam ya na ye me fesa wo TV so da bia aka sa me ma me tu me fu bi e kire se wanyini so da bia da wo kai fie e won tete ya digya wo ba ye mfa ho anka wo ya de wo nyini fie ho da bia be ye ne se ne wa wo pe ye be sere se ye wo ma ye mfo mu nya namfo ye ntweme wo mo edidi a ye hweso wo mu so anya bia di ono ba ye sa sabe wo kwa abonten a wo dwene wo de bibi be fia wo dwene say my mother will not going to support this thing yes obaye ni abe mane maame a support ye be sere se wo anya ne sa nkura ne be se mo na omo ntwe omo mane mata omo ye mu omo nkan gigigiga kwa du se na aye ne sa bozo wo sei twene be ho fa futie ne nkyekere na mane hu se ne oya ni obenu ne hu se pam so wayi bible para na de so the bible 2 ba 40 etimi no je akura to ano pa na wakenka bible no me wo mu se dia tese se wa wo se no me se na ba so bozo ni de no kura anya ne de ono a wo kon pe no aka na ne ye ma hye no ada bia ba se ya to bible ne to kone timi go so sere omunya isa ade no na omo no mani ne ye abibia nkoto te dan ye koyi de amentia eye Isaac Owusubempa the prophet awrade wonhia no won kran da bia da wo hwe Facebook sana ege prophet so every day also hwe Facebook Ebenezer da koyi adom ne so chief da bia la da omo so hwe Facebook no na me odifo na ye bo awemfo ba na me onhia no abi owo bia senior contractor Kofi Job ya cha ne mame ko asempa da obehia no bo se wie mbedane ama na me onhia oni Mr. Yabua so be obia yes that rich condos wako order catch order and see when your friend bishop what the catch bishop say my crado okay e ba be sranda ko okay na me onhia ne pa o put ma adum bishop na me onhia na onya ne kese me ma me di the stadium fu a friend akosia demfu aso ojewo yes me ma me no edina me krokro na musu wa hitia na me ma hye me no asa me ma me ku na afu ni tiya ida ya awrade nhira mini na nyame nhira me bra panyin afrade abu ani ntia me kire nda bia ye yedu ampapa tete ye se odi ade ma panyin ade ma onwu nyina wanza TV no no kwa na mbo ni yes afrade abu ani nkoma me nuanu nyina awrade nyankopon o nhira me bra na enkan ye nyina beautiful darling ante ye chia obia ivo amo hwe free UK amanka boss TV fu adum ni e don wase luta se anopa bi omo hwe bra ko yes Daniel the Psalmist radin sha pa and then the messages is o monitor jumadi ni papa so grateful and onsha onye wakuma sade fama miss mini di locate I wouldn't say they don't baba and ya jadu hene papa could join do hene gadio could join do hene
retired civil servants no. Mo matiti ade. Mo me ekudi ho. Okay. Na emewa no suku aba no. Okay. Nti no won so echiam. Okay. Nyagobo won kesi. Mo ba e na yesi di echi. Sure. Nti urade onsra mo. No onyama kuma sade emfa emma mo. To the be o say echia wo mo. Yeah. Asa menya de to da no mo bo machi. Yeah. O kwatina say nti e na refi say. Me amentanye. Mentanye. Mo ma ko da menya. Na abaka say de bia kwa na. Tambia o muhia me no. Ombenyame. Meti esi e frame fie se kwa kubra me ko sesi e ombenyame ba bonte so fo ne de odi mframe nyame tena ha na ma hye o mo ne mo. Na me tell me about prophet 1. Baba meba ma to nkra